Bafowethu kuthiwa into enhle iyanconywa, ayinconywa yimina kodwa abantu abashayeli isenzo sikaMthandeni SK-ke Ihlombe-ke sokuthi-ke ayophekisa-ke igidangoma lakhe-ke utekisi-ke uMfokantete-ke ozobe-ke egcagcwele noma-ke ozobe enodwendwe ngomhla ka-28 June-ke. Into ayenzile-ke ibe yisimanga kakhulu. Bafowethu, ngicela ukunibingelela la kwesiqiniseko eSemedia abaqala ukusijoyina leli khasi ngicela benze ubulungiswa-ke bacinizele ibhathini ka-subscribe-ke baphinde balike la mavidiyo-ke nginenzela wona bafowethu-ke ukuthi mengiyifaka indaba-ke niyithole ishisa zinjalo. Bafowethu, kunconywe isenzo sikaMthandeni SK-ke igcwame lisha emculweni kamaskandi-ke laphana-ke ekutheni-ke hambe uyophekisa-ke laphana-ke igidangoma lakhe ephinde futhi-ke ephekise-ke ngogabagaba-ke lwenkomo-ke ezinhle ey'biza imali eshisiwe-ke engagcini lapho ephinde futhi-ke ememe abangani bakhe-ke laphana-ke abahamba ngey'moto ey'nkulu njengaye-ke laphana-ke ukuthi-ke baphinde bayoshaya indishi-ke kuwona-ke laphana-ke kulo muzi-ke kubo kwegidangoma-ke elaziwa kakhulu ngokuthi unkintsho-ke laphana-ke kulona-ke igcokama. Le nto bafowethu-ke abayenzile-ke ishawile-ke Ihlombe ngabantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana, abantu abaningi-ke bayincomile-ke baphinde bayijabulela. Sikhumbule-ke sikhuluma ngensizwa-ke laphana-ke esiyisebenzeke nguMthandeni-ke isikhathi eside-ke selokhu-ke yafika-ke kuyena-ke igida ingaqalanga-ke ukugida kuyena kodwa-ke ithe mifika yaba negama ekuthiye kuba likhulu impela-ke kulona-ke iqembu-ke likaMthandeni. Sikhuluma-ke ngaye-ke utekisi-ke insizwa-ke esencane bakhombise kuyihlonipha kakhulu-ke njengoba-ke kufike naney'mpunga-ke obaba abadala-ke bezoyihlonipha ngey'pheko ezahlukahlukene-ke njengoba-ke sazi ukuthi-ke ithathe igxathu elikhulu kakhulu-ke futhi elihlonishwayo nanegxathu-ke elinconywayo bafowethu ilezo.